uzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Ivideo la bengizodisclose khona ama-salaries abadlali be-Orlando Pirates. So namhlanje ngizodisclose ama-salaries abadlali be-Kaizer Chiefs bonke. Mhlambe khona engezi kumbala kuyobe kuwukuthi mhlambe lo mdlali ngimkhohliwe, but ngokwami ngibone ngathi ngiphethe i-list yama-salaries abadlali be-Kaizer Chiefs bonke. Siyazi ke bafethu ukuthi ama-salaries abadlali kwi-Betway Premiership nje la e-South Africa, ngabe kwi-Betway Premiership, ngabe kwi-Motsepe Foundation nje, ibhola elikhokhelayo i-professional football yala eMzansi, ama-salaries awekho public, kuthiwa a-confidential, but ke kunendlela esiyayisebenzise ukuthola ukuthi ke lowo mdlali nalowo mdlali kufuze ngabe uhola malini kulowo club. So bafethu ke ngimlethele ke abadlali be-Kaizer Chiefs nama-salaries abo bafethu. Noma ungasearch ku-Google ngicabanga ukuthi uzoyithola i-list yama-salaries abadlali be-Kaizer Chiefs, but okufika kube inkinga ukuthi aqhamuka ehlukene njalo. Ngicabanga ukuthi ke abantu baneyindlela zokubala zokuthola i-estimation. So bafethu mina nami khona indlela engiyisebenzisile ukuthola ukuthi i-Kaizer Chiefs if kuwukuthi ine-fair ngabadlali bayo kumele ibaholele le mali le ngokwe-market value yabo, singayibali imali eqhamuka from ama-sponsors. Okungenzeka ukuthi i-Kaizer Chiefs mawukuthi ke ine-fair for abadlali kube ukuthi ke imali from ama-sponsors iyakwazi ukuthi ihlephulele abadlali. Mhlambe mawuzozwa ke mhlambe amanye ama-salaries la abukeka ngathi mancane, but mhlambe ama-sponsors kuyaye kulekelele ukuthi umdlali ekugcineni mhlambe agcina ethola imali ebonakalayo. So bafethu ngizoqala ngomdlali ngokwe-market value ohola imali encane kakhulu until ngize ngifike kumdlali okuyena yena ohola imali enkulu kunabo bonke. Umdlali wokuqala uWandile Duba. uWandile Duba ngokwe-market value i-Kaizer Chiefs kufuze ngabe imholela u-20,000. Angithi uyezwa 20,000 rand ngenyanga. Angithi uyezwa ukuthi le mali le ayikholakali, but ngesihe noma ngefavor ye-club umdlali mhlambe kunemali from i-club ngale kwe-market value yakhe, mhlambe kunemali i-club ekwazi ukuthi ikhiphe for umdlali, but ngokwe-market value bafethu uWandile Duba kumele ahole u-20,000 njalo ngenyanga. Bese kuba uNkosingphile Ngcobo. uNkosingphile Ngcobo kumele ahole u-32,000 njalo ngenyanga. Mduduzi Shabalala 40,000 njalo ngenyanga. Kube uLuke Batman kumele ahole u-50,000 njalo ngenyanga. Kuyaxaka ke cause umdlali ofikayo lo singakamboni enza ukutheni kwi-field, asikamboni emidlalweni we-Kaizer Chiefs, but angithi uyabona ukuthi uhola kakhulu kunabantu abakade bafika kwi-Kaizer Chiefs, but naye lo 50,000 owe-market value yakhe, yabo. Bese kuba u-Arsenal Velebay ahole u-60,000 njalo ngenyanga. Naye same situation noLuke Batman uyafika kwi-Kaizer Chiefs, but simbona ehola kakhulu kunabantu abakade bafika asebeyisebenzele i-Kaizer Chiefs. Then Eden McCarthy kumele ahole u-70,000 kwi-Kaizer Chiefs. Bese kuba uBradley Cross 70,000 futhi naye ngenyanga. Bruce Vuma goalkeeper nozinto we-Kaizer Chiefs, yena kumele ahole u-75,000 njalo ngenyanga. Brendan Peterson nozinti goalkeeper wethu kumele ke ahole u-90,000 njalo ngenyanga. Bese kuba umfana omncane, the game changer, umfana othi mayingena kade esebhenjini i-Kaizer Chiefs, indlela esuke izodlala ngayo ifike ibe nomehluko, ufika abe ne-impact ezokwenza ukuthi ama-result e-Kaizer Chiefs abe mahle engalolo suku, noma kuthiwa bekade kubheda kangakanani emidlalweni. Bese kuba uGeorge Matlow, yena kumele ke ahole u-100,000 naye njalo ngenyanga. Bese kuba Pule Modi
kumele ahole u-120,000. Bese kuba uFiacre Ntwari naye ke futhi 120,000. Bese kuba uThabiso Monyane, Thabiso Monyane ke naye kumele ke ahole u-120,000. Then Dylan Solomon naye ke futhi u-120,000 njalo ngenyanga. Bese kuba uPaseka Mako, Paseka Mako kumele ahole u-140,000 njalo ngenyanga. Reeve Frosler yena ke kumele ahole u-150,000 njalo ngenyanga. Kanyiso Shinga iKaizer Chiefs kumele imholele naye u-150,000 njalo ngenyanga. Siphelisihle Ndlovu 180,000 njalo ngenyanga. Sibongiseni Mthethwa 180,000 njalo ngenyanga. Kube Given Msimango, Given Msimango kumele ahole u-200,000 njalo ngenyanga. Ethan Chislet kumele ke naye ahole u-200,000 njalo ngenyanga. Bese kuba u-Inasho Miguel naye kumele ke ahole u-220,000 njalo ngenyanga. Kube uFlavio da Silva naye ke futhi u-220,000 njalo ngenyanga. Claude Lelebo iLollipop naye kumele ke ahole ke u-230,000. Kube uKhanyisa Mayo kumele iKaizer Chiefs imnike u-250,000 njalo ngenyanga. Lebohang Mabowe 300,000 njalo ngenyanga. Kube ke uAshley Sheshakeza Dupree naye kumele ahole u-300,000 njalo ngenyanga. Zitha Kwinika kumele ahole 370,000 njalo ngenyanga. Gaston Sereno 400,000 njalo ngenyanga. Bese sivala ngomuntu okugcina ke okuyena ohola imali enkulu kunabo bonke kwiKaizer Chiefs, kube uThabo Cele, yena ohola u-480,000 njalo ngenyanga. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi kusukela lapha koMfundo Vilakazi abahola u-100,000 kuza ngala kusize siyophelela kuThabo Cele. Uyabona ukuthi yakhona imali e-right, but imali engayenzi isense imali yabadlali abafana noWandile Duba, kube oMntu Shabalala 40,000, Nkosi Ngiphile Ngcobo 32,000, Wandile Duba 20,000. Engicabanga ukuthi mhlambe beside le mali le akumele ngabe bayihola ngokwe-market value, ngicabanga ukuthi ke mhlambe iKaizer Chiefs kunemali mhlambe ebaholela yona, hhayi le mali le mina engithe mangishaya i-estimation ngathola yona. But-ke bafethu iyona mali le okumele ngabe bayihola if kuthiwa iKaizer Chiefs ibaholela according to i-market value yabo. Awudrophe i-comment kwi-comment section ungitshele ukuthi wena uthini ngalama salaries. Ngabe imuphi umdlali obona engathi kudlalwa ngaye? Ngabe imuphi umdlali mhlambe obona engathi mhlambe akakudeserve ukhola imali enkulu njengale? Ungakhohlwa ukulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.